Care sorelles, caros frères, mes afons e giufens in Christus. In conoscention, c'è ai in contract de lavur ai. Constanus a in contract de lavur actif in cinsantion. Jesus cloma ses juvenals e centa e per tuts ses luvrers e per sies luvreres obligations, conditions del contract de lavur con el. Quel vala per tut quels voluntaris ein ashramain, il contegn de les leccions de duots, les leccions biblicas per il sesabel dumengia del temps ordinari, specialmein il evangeli, che contegnen les och beedienches. Mira per clech ai dat biars umens e dunas che interessai da enunciar l'evangeli de Jesus da per tot l'entir mund ed en actius en la lavur pastorala della Baselgia Cattolica in diversas manieres, cum ni senza in contract de lavur, se capisce. O c'hai va la pia, sco les obligations ni ils principis directives per nos en la Baselgia Cattolica sco in instituziun. C'hai nins ein les obligations e conditions ni es contract de lavur con Jesus en la Baselgia. La domenica vergada vai no sudio che Jesus cloma ses juvenals a fac in a gronda miracla e lag da Genesaret, la pescada miraculosa, e quels pescadors han abbandonau tut a suantau Jesus, Simon, Jacob e Gio. E ci diventai ils juvenals de Jesus. Sco in a continuazione da quei avveniment plaiden les leccions biblicas da duots in per regles, muosavias, ni dispositions con in auter plaid for familia da dina tenuta interna, in tenuta interna da esser ils juvenals de Jesus. Quels text ein in a sfida per nos tuts, a medem temps manifestation in a profunda verdad de nostra vita della cardienza. E in prima lezione il profet Eramia plaida da duas vias. Una via con la fidanza sils humans, che maina la perdizione. Una seconda via della fidanza in Dio, che maina alla vita. E la seconda lezione, la piestel Paul ragorda a nos, è dat mo una via con Jesus. Nostra cardienza fus irrelevanta, senza Christus il levaus da morte in vita. Lu Paul mosa da dina suletta via della cardienza. E finalmente udinus l'Evangeli de Lucas delles och beediences da Jesus, vis-a-vis culs plais da schmalediction, ein plais che invidenus da midanos patarcha e da nos agir. Aidat biars mainis en nies mund che dien anus chai kai important en nossa vita, success, daners, survesta, etc. etc. Ma Jesus mosa anus, la baselgia mosa anus in outra via. Jesus pretenda, beai ein quels kein paupers en spert. Beai quels kein misericordables, can fom e sait per la giustia. Ma cosa vai nos viver quai? Ma c'hai significatia quella tenuta interna per nies temps, per nos. E lungac, mincia plaid a in a valetta. Per esempio, il lungac inglese, il plaid attitude. Attitude ai il plaid che sta per tenuta interna a cien punts valetta, vuol dire che il plaid complet. Attitude, tenuta interna.
Las och obediências de Jesus ein och tenutas, can in a gronda valetta e non savetta. Quai kin sanfla e la vetta a negina valetta, se la tenuta interna ai fallida. E sembra mai il messaggio. In a muosavia per ils luvrers e luvreres da Jesus. Repeter, quai kin sanfla en la vetta a negina valetta, se la tenuta interna ai fallida. In vel se seva per la porta del marcau, in giufen ai venis per asvi ed adumantau, sco ein ils carcions queu en quai vic. Vel ha respondiu con una contra da monta. Sco eren ils carcions en la vic or de la qual ti vegnes, il giufen ha dec, el sein egoist e malfacens. E sin quai a il vel dec, lui vegnes tira queu anfla tales personas. Quod suenter ei ve in autor juven viam dad, ed a fac la medema da monta, da nevomain a il vel domandau, sco eran ils crescions en la vic or de la quala ti vegnes, il secund viam dad ra respondiu, els en amicabels e gidaivels, queu il vel adeg, lu vegnes ti era queu anfla tales personas. Per las leccions de os, quella corta storia, mossa annos, la tenuta interna ai tut. E per cui a Jesus presentau a ses gifanals quelles och differentes tenutas internas, avon che els entscheiven il lavur con Jesus, sco gifanals da Jesus, avon che l'entscheiven da suanta Jesus, el centa las och obediências que valen per tutti els temps. E in resumazione podai nos exprimer mince obediência de Jesus in un sulet pleit. Per exempel, l'ebrem, pauper in sper, ai de esser humilitaivel, il secund contrista, mijaivel, ges, misericordaivel, pur da cor, pajaivel, ed ils och ai persequitai. C'è quell'ebrem, misericordaivel, ni pauper sper ai quel che snega sia luchezia, e sia confidenza montana, mo resta avviert da receiver agit da Dio. Il secund, contrista, ein po' limitata sembra mai alla tristezza della sperdita personale e sorpassa la normale malencurata. Questo cordone significa una sensibilità profonda per le sofferenze, malgiustia e dels pucaus del mondo. Il tiers ai mijaiven, ai da riconoscere ils agens confins e la dipendenza da Dio. Il quart ai da aver fome e sai per giustia, plaida, di una profonda brama nel cor per giustia divina, per un ordine morale e da d'ambli sia verdad. Il cionavel ai misericordia, ai da musa capienza e perdun ad autos. Il sisavel ai il pur cor ai in appel all'integrità interna. Infatti, non che els javis, les patrats e les intencions, les pli profundes, ein bo trompadas da pucaus, da hipocrisia e da loyalitats contrarias. El siattavel ai luvrers de la pais, en quels creacions che lavuren activament per restablir harmonia e per medegar les divisions. Il occiavel, il davos, ai persequitai, en quels che pitescen, ges per quai quels ein zengajai de mena in avetta tenor la verdad e tenor ils plaits de Dio. Cars persens, tut quelles leccions per oz ascia, cion cia che nostra tenuta determinescia co che nus tractain il mond entur nus. Se nus vesen en mond mo tut mal, veni nus da caccia difficultats e trompadas dappertut.
Schenus mai nel mondo con els avviars, con speranza e fidanza, lui veninus an fla exactamente quai. Carezia, amica bladat e benedizione. Las och obediências, sco principis directivas, muosavias, devem iluminar todos, que se engajam voluntariamente nella pastorazione delle plebs, nella Basílica Cattolica da Ozzildi. Lei incurie e viver comunablemente, sco las och obediências que valem per tutti os tempos, fascination e formation, nies viadi da cardienza, vinavo. Ascia de vis los tuts, tu dien, stai sons, in abiala jamna vinavon, e du ots, in abiala dumengia. Ludaus a Jesus Christus, sempre sei ludaus.